Y% of 7.6 km is 600 meter. Find the value of Y, 3 marks. Okay, macam mana kita nak solve soalan yang ni? Okay, first kita tengok satu persatu. Untuk Y%, okay, simbol persen ni bermaksud perkan dengan 100. Okay, and then the word of means multiplication. Okay, and then yang ni km, yang ni meter. So, kita kena tukar kepada same unit. Let's say kita tukar dalam meter. So, to convert 7.6 km to meter, so we need to multiply by 1000. Okay. And then the word is means equal. Okay. So, sekarang yang km ni lepas kita dah darab dengan 1000, dia akan jadi dalam unit meter. Sama dengan unit 600 yang ni. Okay. Okay, we want to find the value of Y. So, macam mana caranya? Okay, kita tulis bentuk ayat ni kepada mathematical expression. So, Y%. So, Y ni kita kena perkan dengan 100 and then times 7.6 times 1000 dapat 7600 dalam unit meter. Okay. And then is jadi equal and then 600 meter. Perhatikan sekarang yang ni same unit ya dalam unit meter. So kita boleh ignore saja unit sekarang. So we can write Y over 100 times 7,600 equals to 600. Okay. So yang ni oleh sebab hubungannya darab. So, yang double zero ni kita boleh potong. Okay, and then 76 times Y dapat 76Y equals to 600. Okay, to find Y, we can move 76 to right hand side. Asal tadi darab. So, 76 ni bila kita pindah ke kanan akan jadi bahagi. So, now we have Y equals to 600 over 76. Okay, and then you tekan calculator. So, we can write Y equals to 7.89. Okay, up to 2 decimal places. And then kita gantikan semula Y ni ke dalam ayat yang dalam soalan ni. So, we can write Y tadi adalah 7.89% of 7.6 km is 600 meter. Okay. So, nilai Y-nya adalah 7.89. Okay.